بسم الله الرحمن الرحیم. بندات چا اللہ پاک نامہ کیا غفور الرحیم. عزت مندیں گوشداروں کا مراگش صدفند کے شنگو تالان بوگان چا ریڈیو تربتے میڈیم ویب 981 کلو ہارٹز سرا او ای توار کے گوان کی موجم پیدا کے پشم پجگا انتی توار انت شمی دوست و شمی دوزوا عربی بلوچ بزن که رحیم بخش بلوچ شما کلانا گندل جهلان کیا مراگشی تو کا واشد گوشی یار کندو هر دمگر بازار و هر میتگا که ای ساعت دمانا شما نشتگه گوما هم پتو هم درانه مارا گوش دارگاه درسانی گندل جهلان کیا منتا گریں شما واسطا ہمیں دعا کہ اللہ پاک شمارا دعا بکا وش بکا سلامت بکا. میں گوشدارو کنتو کا کسی نادران ہیں ناجوڑیں اللہ پاک اے بابرکتیں ماہ صدقہ برکتہ آئیے نادراہیا دراہ بکا او کسی اگا پریشان ہے کسی ارہ دیگا پریشانی ہی دیگا جنجالے دیگا جیڑا ہی سرا کبتا اللہ پاک آئی کیستے پریشانی ہو جیڑا خلاص بکا آمین ثم آمین. کسی ہے کہ دوست مردم یا کہ کسو عزیز یا کہ سیاد و وارث زودتا ہاں یہ دنیا یہ اللہ تعالیٰ پاک آرا وتی رحمتہ نچیرہ جاہ بدن تو جنت الفردوس آہانی نصیبہ بکم. کسی اگا مروچی پیدا بوگے روچن تو آئی یک سالی زندگی دیکھ سرجم بودتا اللہ پاک کرا دعائیں کہ اللہ پاکی اوڑیں بعضیں سال کہ آئیے نصیبہ بکن تو آئیے زند وشیو وش دلیا گو بگوزی. شرطرین چیز زمیشن کہ انسان پا دومی انسانا نیکین دعا بلوٹی کس نظام کے کئی دعا کدی قبول بم یکی پاوتا دعا ہی لوٹی پا دومیا علمہ اما دعا بلوٹی. مروچی کے استعمال دیمتر مراغ شبرین 28 اپریل 2022 سال 2022 28 اپریل رمضان المبارک 26 روچ 26 روچگنت مروچی امید ہمیشن کے شمی رمضان المبارک کے ماہ گون کیستے عبادت تنگو ذکر و اذکار انگو ازگائیں 26 رمضان المبارک او مائی گوشن کے اگر ما سہور و دبوجے گپا بیکنے مروچی گئیں دبوجے کے وحد و پاس ہیں ٹائم خیر دبوج کی شروع کہ رمضان بھی شروعاتی کہ اس نے کم بھی پتہ دیما روان بھی ہمیں اڑا سہورے سہارے یا کہ سہورے وقت کم بوان بھی مروچیم وحد و پاس ابت بجو 19 منٹ گوڑا ابت بجو 19 منٹ شما مروچی وتی دپا ببوجھے او سہور کے باندھا تھے روز کے کہتے ہیں سہور 4 بجو 51 منٹ آخری گڈی ان کے آودہ پدا آئیہ چپاد ورگا بند بکنے. اللہ پاک ہر چیزیں تو کا حکمت ہر چیزیں تو کا دانائی ہر چیزیں تو کا رید و بند ہستم یہ کہستیں مارا چارگی دیم تیرا ماں کہستیں گوشیں کہ گپا ماں بکنے کہ مروچی کی شب کہستیں 27 شبیں 27 یا کہ 23 پدا 25 27 اتاق شپانی تو کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گشتہ کے ایک شپی کہتے ہیں کہ روشن شب قدر کہ اے شپا قرآن پاک اللہ پاکا نازل کو تا آسمان اچھی مروچی ما اشی کہستے بابتا سرجمی ہوتی مراگشہ کنے زیما کہستے ایک مراگشی کو تگا منی کلا مزنین شنکاری شمی کرا شنگو تالا نبوتا کسانی شنکاری ہم لیٹ بازیں جاگا کہستے سر بوتا آو خیر یک قصہ یا معاورتگا بلے اما درگتا میں ایک جستے کنے کیا کجام پیغمبر بوتا جستے شن کیا کجام پیغمبر بوتا کہ آئیے قوم کے نافرمان بوتا آرا اللہ پاک انچی عذابی آنی سرا دیم داتا کہ یا شادو یا شادی جوڑ بوتا گا کجام نبی ہے کجام مہتر ہے کہستیں قوم بوتا او پرچا شادو جوڑ کرنے بوتا گا یہ چشمہ چی جوستے او گوٹ سر ایشی جواب دیں پسوا دیں زی چونہ یہ منگوشیں میں یوٹیوبے تو کا ہستے زی ای واقعہ میں پورا ایک پروگرام ریکارڈ کو تو یوٹیوبے تو کا داتا بلے جوست مروچی چشمہ ایشیں کیا کجام مہتر بوتا کجام پیغمبر بوتا کجام نبی بوتا کہ آئی قوم کے نافرمانی انچی کو تگی کہ اللہ پاک حکم کستے نافرمانی کو تگش او
آہانا اللہ پاک یا کنچی عذابی راد آتا کیا شادو جوڑ بودگا چشکے بازیں نبیانی کستے قومانی سرا کے نافرمان بودگا آنی سرا جتائیں کستے عذابت کن چشکے حضرت لوت قوم آئی سرا سنگے اور اللہ پاک کنتوارا زیر و زبر کا حضرت نوح قوم سرا سیلاب کہتے کہ یہ اواریو کستے منو کا یہ امرا بنت یک لانچے تو کا آست بنت باقی سرجمے کستے قوم یا کہ تباہ و برباد بیتے ای کستے اسلامی قصہ ماں مروچی لیلۃ القدر کستے سرجمے سورہ آئیے وانے و آئیے کستے فضیلتاں آئیے ترجمہ شمارا گوشن شما بابتا وزانے مارا شما میسج بکنے 0307008358 سرا بزن کے 03007008058 ایک بار پتا گوشن کے 0300708358 دومی نمبر ہے 0301375061 03013013750 یک صوتا چپیش گوشن کے ڈیوٹی فیسر شاہجان تکنیکی کمکار کے ساتھ دمانہ کو ہمراہ داری کرنے گئے جاوید صالح ایچ پی ٹی سرا یہ ساتھ دمانہ کے شنکاریہ پشمہ شنگو تالان کرنے گئے عمل خان گوتی انجینئرنگ ٹیمہ گو ایشیا چی عبید مراکش پروڈیوسر واجہ جلیل احمد ہوئی مراگش کے شنگو تالان با واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ دلگوش کنے ای ناتا یا ای حمدہ پدکائیں گوشمہ ہم پتو ہم تران میں بلوچی میں وطی شاہد و شکلیں زبانیں درود و سلام انت محمد محمد دلا میں تی نام انت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک برے پدا واشت کنے شمارا مراگش صدفے تو کا شما میسج پیدا کنا ہم مراگش باہر جوڑ کنے بلے پیسر کینچش کے ماگوشت کے مروچی بیستو ہفتے شپ گوشک بھی تاک شپانی تو کا یک شپی استے گوشت کت کنے کے 23 25 27 یا 29 بوشے بلے گیشتر 23 یا بگر 25 تا 27 سین شپانی تو کا لیلۃ القدر شب کیستے آیا پٹو پول بکا اللہ پاک قرآن تو کا فرمائن تا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اذا اللہ پاک اگر ردیوی مرا بے بخشے چیا کہ ما ای چیزانی نمگا انچو پختن ہیں بلے چشکے ای درگتیں ما گوشیں کی چیزیں نہ چیزیں شمارا بگوشیں. اذا اللہ پاک گوشی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اے انسان ترا چی خبرند کے شب ای شب اشرا اے انسان ای اشرا بزن کی شپارا ای شپارا ای شپا ما نازل کو تک دین دا تک چی دین دا تک بزن قرآن ای شپا ما نازل کو تک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ای شپا ما نازل کو تا دیم دا تک قرآن دین تروشی وما ادراک ما لیلۃ القدر اے انسان ترا چی خبریں تو چی جانے کہ شب قدر چی ہی ادا کستے شب قدر بستار شب قدر ایسیت کستے ترا نیمگا سکین دے گا اللہ پاک کہ ترا چی خبریں کہ شب قدر چی ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ای شف کیستے ای شف ہزاراں شپا چی گہتر شرطر افضلتر ای شپے کیستے بستار ای شپے حیثیت ہزاراں شپانی کیستے بستارا چی حیثیت چی شرطر دیم طرح وشی کے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر ای کیستے شپا
اللہ پاک ہے کہ اس نے فرشتہ نازل بنچا آسمانہ ایر کانت و شریں کستے شریں خیر او شری آہاں انسان نوشتہ کرن تو شری و خیر زورن تو کاہنت و ای شف کستے سلام ہیا تا مطلع الفجر ای شب دہاں فجرہ تک صحبہ تک سلامتی پاوتی اللہ پاک ہما انسانا کیا اللہ پاکا چھ لوٹا و ای شپے اگا ما قدر و شپے کستے ما ایسیتا تفسیراً بیان بکنے کستے 1 گھنٹے نہ 4 گھنٹہ کم میں ای شپا اللہ پاک پرشتہانا روح زمین سرا کستے دیمدہ کہ بروت کہ اما منی انسان کہ منی ذکر و فکرہ کستے مشکل لیں منا چھے معافی لوٹ گئے ہوتی گناہانی منا چھے کستے منی دیما آجزی و انکساری پیش کرنے گئے آہانا معاف بکنے و آہنی ازارہ کستیں کچانی گناہ ارچی کی استا آہنی زندگی اتکرچی گناہی استے ہم معاف بکنے بے شک اللہ پاک بخشو کو مہربان چنچو مہرداری گوتی انسان آگوں گوتی مخلوق آگوں آگوشی بلوٹ چما یک شپی اللہ پاک آورتا آرگوشن لیلت القدر و ای شب کستیں دا فجر تک مطلع الفجر فجر تک خیر سلامتی برکت رحمت اللہ پاک پریشانہ گون کہانتے ہیں اور پدا انسانانی نیکیاں شریاں و توبہ کتگینا زورا رو اللہ پاک دربارہ و اللہ پاک بے شک بخشو کو مہربان ہے. جی گلنگ گوشدارو کا ایک بار پدا واشت کن تاربی بلوچ شمارا مراگش سادہ فتوکا کے شنگو تالان بگنچ ریڈیو تربتا چی ما گا پتران کنگائیں لیلت القدر بابرکت شپ بابتا او ما بازیں گا پوحال کنے ما چیزیں میسجاں ہمراکش باہر جوڑ کنے او ما اسی ہمرائی ایک جستے ایر کرتا کہ کجام پیغمبر بودتا مہتر بودتا نبی بودتا کیا یہ قوم آرہ اللہ پاکا ہمیں عذاب داتا کیا شادو جوڑ بودتا گا شادی جوڑ بودتا گا چیزیں میسجاں ہمارا اکشے باہر جوڑ کنے ہمارا میسج روان داتا میسج اتکا سمیہ بلوچ نوشتہ کا السلام علیکم مہروان امرات وعلیکم السلام بانو کنگوار توشتہ چونے مدام سلامت باتے تئیس اسلامی مراگش ماشاءاللہ زبردست انت سلام سرکا مہر جان کلانچی فریق الدشتی برات یاسین داد سلامت باتے شما ہم سلامت باتے شما گندلی جوہلان کیا منتا گریں کہ شما ہمارا یاد کنے اور اسی چی عبید مارا نوشتہ کتا من مہر جان ملک جان چا سری کر لگا سلام داتا شما گشتہ برات عربی جوڑے الحمدللہ موشن شاد باتے ماشاءاللہ دیوان شما گشتہ پروگرام موشن شمارا دوست بھی ما گوں اما جان و ابا جانا مدام تی پروگرامہ گوشدارا اما جان و ابا جانا منی نمگچی بڑی باری مہر دوستی سلام سلام سر کا کلنگ گوشدارو کا نا سلامت باتے دیم ترا ہمارا میسج روان داتا منی نزوریں حیالاں بانک شمع شاکر تو جستے دائگے جو تو کوشش کرتا تو وتی حیالانی درچانی کتا تو وتکن راستے وتکن تو ردے تو دیوانہ دل گوش کن کے تو گشتہ کے کجام نبی بودتا کیا یہ قوم آر اللہ پاکا شادو جوڑ کتا ایک سزا ہی ہمیں اور داتا جزا و سزا اللہ پاکے ذات دیوک دیم تر ہمارا نوشتہ کا دیم بازارہ چی السلام علیکم من مہرگل چا پلیں سولانی گوارکو پچی ترا میسج کنگاؤن چونے پل امرات تو جوڑ وشے مدام گلو شاد باتے ماشاءاللہ تی دیوان باز وشے رمضان باز وشے ماہ 20 ہفتے شپا باز وشے شپے ترا گوشدارو کا نا مراد بات شمارا مراد با میں دعا میں شکل اللہ پاک میں وشمی درسانی گناہ خطا معابکم درسنگ گوشدارو کا نا سلامت باتیں شما ہم سلامت باتیں دیم ترہ ہمارا کجام بازار اچھے کہیرن پجانی بازار اچھے ہمارا یاد کتا رحیم امراض نوشتہ کا السلام علیکم مہروان امرات عربی بلوچ مدام وشگل باتیں وعلیکم السلام نبراز توشتہ لیلت القدر شب کلنگ گوشدارو کا نا مراد بات
باید ما ای شپا گیشن چگیش وتی رب عبادت بکنیں قرآن شریف تلاوت بکنیں اللہ پاک کے راوتی گناہ نی معافیہ بروٹیں بختاور مردم ای وڑیں شپ نصیب بیت بختاور مردمانہ بے شک مسکین سلام نثار میجر صالح وفا اسد برکت ایوب شاہ محمد بخش قومی عبدالصمد ملانٹی بانک قندیل پج اچھا باجی شمع شاکر ہانی بلوچ نسیمہ سبزل اقرا بلوچ عابدہ ہوتابادی رشیدہ ہوتابادی شاعری بلوچ نوشین دشتی مریم گورکوپی شیچ عبید توشتہ سمرین بلوچ مریم بلوچ دردانہ بالغ تری محلب مہر تی سلام سر بتان تی باز محنتوار گندلی جی اور لانکیا دیم تری بازارا پروما چی مارا وشکوشیم پروما چی میسیج کرتا مارا خدا رحم کریم نوشتہ کرتا السلام علیکم عربی پل تو وش جوڑے الحمدللہ مابا وش جوڑن تو جوڑ بوت گئے تی طبیعت وشیم اللہ پاک ترہ وش جوڑ پکم تو نوشتہ کرتا سنگت دوست درہا وش جوڑا مدام وش باتے صدب مراگش تو دوست داشتا تی باز منتوار گندل جوہرلان کیا مرچی سرحالا عبید چیزی دانک من نوشتہ کنا علمہ دیوانہ جاگا دیں من مدام ہمیں امید تا گشا اللہ پاک وتی قرآن پاک کے تہا گشت کے منی بندہان چمم بلوٹے دیوک منو چھ مردما آگا لوٹے گڑا بزام مناگوں مردما شریک کنگائے دست اگا ٹھال کنے گڑا منی نیمگا دستان ٹھال بکا بے شک دیمترہ لکھتا تو کہ من جزمہ منی ہزانہ کمی نیستنت پندگ سکانی سکان گنائنت القرآن شریف چمنی نمگا چے آرگلشتی بانک شاری تربتیہ پر مہرین سلام تی سلام سر بتا تو خدا رم کریم باز وشم گا پتران کو بالکل ما کستے مالوٹیں اور اللہ پاکا اے کستے رزق وار اللہ پاکا سارا درسان دنتے بلے نزوری کمزوری ہستی نیستی نیزگاری ایک کستے اللہ پاکا پیدا کرتا اور اللہ پاکا کستے وتی ازگار مردمان اسرائی فرض کتا کہ نیستی مردمانہ چا لوٹ گا ساری تو وط بزان کی آئی کرا نیست آئی کمک کو تاوانا بکما کی تی نزدیک تری مردمان ہم سائے گا آہانی چارگو دلگوشی ضروری ہے اور بالکل ادا تو ایک شرن چیزی گوشتا کہ دست شہار دیے گا چی محنت بکا اللہ پاک دیو کے اللہ پاک کریم غفور رازق رحمان رحیم دیم تیرے یک کستے ناتی نمگرین جوستیشی کیا کجام پیغمبر بودتا کہ آئیے امتی آنا یا کجام نبی بودتا کہ آئیے امتی آنا اللہ پاکا شادو جوڑ کتا و پرچا زی ما یک واقعی ادھر گتا بیان کتا گا کیا یوٹیوب چینل ساڑی آئیے شما بودا گوش داشت کت کنے رویں یک ناتی نمگا پدا کھائیں جی یک بر پدا واشت کن تاربی بلوچ شمارا مراگش صدفیتو کا مارویں شمیں میسجانی نمگا چیا کہ وحد وطی علاسی نمگا روگائیں جو ستیر کرتا کہ کجام پیغمبر یا نبی بتا کہ آئیے قوم اللہ پاک شاد و جوڑ کتا دشت رگت وڈ بازار کوثر کریم نوشتکتن سلام لالا عربی بلوچ تو جوڑے وشے سلام سجہیں کارندہ گوشداروں کا نا سر مارا آسم توارا قوالی گوشدار آئیں آسم توارا قوالی مراگش باہر جوڑ بھی شمیں باز میں نتوار گندل جوہلان کیا دیم تیرا مارا میسج کتا سر چونے تو جوڑے وشے من تی گوہار سبا کلانچی سلام سر کا سائمہ گل منی گوہار تی سلام سر بوتا شمیں باز میں نتوار گندل جوہلان کیا دیم تر ہمارا میسج روان داتا مہر جان کلانچی السلام علیکم مہروان امرات مدام وشیانی منگیرہ باتے آمین ثم آمین جی برات پیدا کے وشیں عید ہر کوتی عید وشیانی تیاریہ کنگا انت منی جان تک عید ہما وشبیت کے غریبیں نیزگاریں چھوڑیں مردمنا عید وشی ہوار بے بنت اگا
اگا ای وڑیں غریب و نیزگاریں مردمانی مدد و کمک کنگ مبید گڑا عید وشیاں ہچ پائدہ نیست. تی گپ پتران سک باز وشا اگا طرف واحد بیت ناتے کفایت اللہ کیفی توارا اگا واحد نہ رسید پروا نیست. کفایت اللہ کیفی مراگش باہر چھوڑ بھی نہ تو ہم نے مراگش دیم طرح ہمارا روان داتا میسج من نداگو لین فائزہ ناز تی جواب حضرت ندا گل فائزہ شما راستے یا رد دیوانہ دلگوش نے دیم طرح روے میسجان نمگا کہ راست جواب داتا کہ رد نوٹ کنانے شما گوٹ سرا تک میں امراداری ویکنے کورمانی بسول اور ماڑا سکی بخش بلوچ سلام داتا گشتگی دیوان سک بازواشن چونے جوڑے سلام سرکن جاودیان الہی یاسین واحد کریم خان بلوچ استاد امیر درستیں گوش دارو کھانا سلام سر بتن تی باز منت وارگن دل جولان کیا دیم تیرا مارا نزدیک کے بازار اچھے نوشتہ کتا بانک نازش مارا دل گوش نوشتہ کتا کہ منی حیالہ جستے جواب حیالی کتا حیال و فکر بانک نازش تو کتا تو راستے یا رادے بدکن کہ تو راستے بدکن رادے تو دیوانہ دل گوش بکن گٹ سرا تاکہ تو بیزانے کہ تو راستے یا رادے. اسی چی عبید مارا میسج کتا عابدہ ہو تابادہ چھے سلام برات عربی مدام سلامت باتے دیوان تی باز ڈولارم سلام پا برات رحیم امراض اکرا بلوچ جلیل صاحب اسد برکت راشد گلزار کنیزہ فرزانہ شیرین زامرانی تی سلام سر بتن تی باز منتو آرگن دل جوہلان کیا. دیم طرح ہمارا کیستے میسج روان داتا یکیا میسج کتا ہچ ہم کیستے معنی داری شیچی ابھی دیم طرح ہمارا میسج کتا شیرین دشتی عربی صاحب تی جستے جواب حضرت کہیں حضرت کئی قوم تا شیرین دشتی تو راستے یا ردے دیوانہ دلگوش بکم. اسی چی عبید دیم تر ہمارا میسج روان داتا آپ سر تربتا چے راشد گلزار سلام بدے شیرین گل رخسار دشتی محلب تربتی ثنا گل تربتی عابدہ تابادی او اسی چی عبید آرگل دشتی اکرا بلوچ شاری تربتی تو ادھر سے سلام داتا کدی تو جاوید صالح سلامی بدے عربی بلوچ سلامی بدے کدی روحائدہ سلامی بدے مارا سلامی بدے گو در سے تو ظالب اللہ نوتی گوھارانا سلام داتا تی سلام سر بتن میں تی میسیجر بے وقت یک کشا چارا کہانا مردینی سلام مانے دلہ میں رو مزاق کنا. اسی چی عبید رخسار بلوچ نوشتہ السلام علیکم پل امرات رحیم بخش بلوچ شونے تو ماشاءاللہ مراگش باز وشنگ انتی گپا رمضان المبارک مبارکین شپانی تہا یک شب قدر گوشک بیت شب یک مزن برکت والا شب خوش بخت مردم ماہند کے آئیا شپا نندہ عبادت کنا سلام سرکم برات پذیر کریم اور در سنگ گوشدارو کنا بے شک یہ شب کیستے تاک شپانی تو کا کیستے پٹو پول کنک بی. اچھا اسی چی عبید دیم طرح میسیج جتکا ہم مراگش باہر جوڑ کنے قوالی یا مراگش باہر جوڑ کنے وشینے ما امائن کے رمضان پھر ہوتا گا اشترشی شنگو تالان کنے گا کے لوٹ کتے گا یک گوشدارو کے ہمارا لوٹ کتے گا. جی عزت مندیں گوشدارو کا ایک بری پدا واشت کنتا عربی بلوچ مار مراگش صدا پیتو کا واحد وطی لاسی نمگارا وگا مروچی مشاب قدر کیستیا یہ باوتا مختصراً بیان کو تو جستیر کو تو کیا کجام مہتر کجام نبی بوتا کہ آئیے قوم اسرا قوم کے نافرمان بوتا نافرمانی مردمانا اللہ پاک کا کیستے شادو جوڑ کتے شادی جوڑ کرتا جستے پسو چیزیں مردمہ دے گے جو حدو کوشش کرتا مارا میسیج کتا مناب بانوک شہیدوں پا چھے تو دل گوشے تی باز منت وارگن دل جوڑ لان کیا اللہ پاک ترواش بکن شاد بکن ترس صحت بیدم. نیم تیرا میسیج مارا روان داتا مہرجان کلانچی پر
پرمہر سلام پا بانک سمیہ بلوچ بانک محلب مہر تربتی تئی سلام سربتا مہر جان کلانچی شمی باز محنتوار گندل جوہلان کیا دیم ترے میسجا چاریں کی مارا کہہ روان داتا شاہ فیصل چگ ورکو پا عید وشیانی روچ پا کل مسلمانا آئے گا ہنتا عید وشیاں آگا بودکند کے شمی واسطہ امایا ہوار بکنت کے آہنا گنجائش ندارم لاچارے مدد تاوانے لذتا یک رندیا گرگا رند بار بار دل پرمائی پرچکی سکون تر نصیب بیت منی دستا چی یک اللہ بندہ یارا وشی رسید کوشش بکنت کے بہرحال زندگی چار روچنت چار دانکنت چار قدمنت او بس کارت تئی مدامنت بس کارید تئی مدامیت ترا بارت جنتا سرکند کننتئی مدامی کار بالکل ہی کار جنتا سرکن یا دوزا کم و بجیڑ بے شک شما چیزیں مردما عید درگتا گا پتران کو چھونا یا عید پیدا کے ماں کے مراگش کنگا ماغشن ازگاری مردمانی حیال داریا بکنے دومی گا پیشن کے یہ عید کیستے تہوار گوشک با اسلامی کیستے پوائنٹ آف ویو نقطۂ نظر یہ تہوار ہما تہوارن کے عید الفطر بھی یا مزنی عید بھی عید الاضحیٰ یہ وشی کیستے تو درشان کنے شیتو کا ای عیدہ کیستے مردم وتی کس عزیزانی کیستے آل پرسیہ روان وشیہ گو ملنا وتی کیستے دل رنجیاں ختم کنا ماوشہ کے یکی دومی ہم حق کو پہلی کنے ما سجے سالہ ایک کے رضیت دیں عید روچہ رنگ حق کو پہلی چنا ہرچ کیستے سالے ہرچ روچہ بھی ای روچہ ہم حق کو پہلیو وشی درشان کنک بھی بلے ای روچہ نی مول مراد ہمیشہ کے انسان یکی دومی گو کیستے مملی وشی درشان بکا یکی دومی گو گالو شاد بھی وتی دل رنجی کیستے ہیں دل بغض عداوت کیستے ہیں زد دستے ہیں ختم بکم اللہ پاکا کیستے ہیں چیزاں نہ آورتا انسان سوشلی کیستے ہیں سوشیالوجی گوشی کے اور بھی ہمیں بڑا اسلام مارا ہمیں درسادن کہ یہ روچ کے اللہ پاکا آورتا کہ تہوار یہ وشین روچ عیدانی یکجا بے وشیم وتی باہر بے کنے وشین چون باہر کنے چشکمہ ہوتی سیاد و عزیز و کس و رشتہ دارانی کے رویں ما بنگلانی تو کا نشتگم وتی اما مردم کے سیر و ازگارم بنگلان نشتگم آہنما دعوت دیں افطار پارٹی دیں یا کہ عیدہ لوٹائنے آہما بلوٹائنے بلے اما کے جگیے تو کا نشتہ چاپڑائے تو چیرا نشتہ کڈوے تو کا نشتہ آرہ ہم کیستے آئی لنٹانی سرہ بیچکن دے بیار بیچکن تو چون کارے تو وتی وشیاں گوائیاں شیر کنے شنگ کنے وشی چون شنگ کنک با تو آرہ کیستے ہیں وشین روچاں یک کیستے ہیں چیزیں پیش کنے یک دادی دے سوگاتی دے جوڑے چمپل جوڑے گودے شکلہ بھی یا وراکو وردنی شکلہ بھی یہ سجن چیز چارگی بانک شاری تمہارا دلگوشی تی میسجت کا شاری بلوچ تربتی سلامت باتیں منی اسپیشلی سلام بے دے بانک نصیرہ اللہ بخش نسیمہ سبزل رحیم امراض خدا رام کریم محمد مرچی من و عبدتگم جستو سرحالہ سرپدنے افر شالو تک وستنو سکواز دیروتا قصہ سجن شپا قصہ جنان جنا قصہ گوا قصہ گوشت یکی نشتگا بی بی زلیخا حضرت یوسف قصہ گرسر گوشتے بی بی زلیخا مردے نے یا جنے نے تو خیر واب تک تی گنانا ہے دیمتر ہمارا میسج روان داتا 26 روچگی مراد بات جی ہو لیلت القدر شپ ہما گران بہائیں شپند کے دراہیں شپا مردم کو عبادت و وظیفہ و ذکر و اسکارنگ وازینی تدراہیں شپ بے وابی کنتوتی گناہانی پہلیہ لوٹگا چھ پاکیں رب درہا پاکیں رب دربارہ دستان شہاریت بالکل دستمائی نمگا شہرک بانک شمع شاکر تئی میسج پدات کا گریوہ گو زاری کنک بوت بیکنت اللہ میں گناہکارانی واہو پریادان گوش بداریت میں وش بہتینت اے رندی شب قدر جمعہ شبہ کب تک کیا وقت یک بابرکتیں شپے دعائند کہ اللہ
پاک ہر کسیا دعا دل مراداں پیلو بے کنتا آمین سما آمین. بانک شمع شاکر تی باز منتوار تئی گندل جہلان کیا منتا گرے دین طرح کا کسے میں سجوانک نے بتان چپاہی لوٹیں چونا شب قدر کستے ایک کستے روایت نہیں تو کاستے کہ 27 او کستے 23 و 25 یا 29 تاک شپانی تو کا کستے عائشیا بچار ما جستے ایرکتگا جستے جواب داتگا شمع شاکر راس داتگا حضرت کستین داود علیہ السلام قوم سرا اللہ پاکا ای عذاب آورتگا نو واحد سک باس کم میں مزی سجیں قصہ بیان کتگا چیا آورتگا تے مائی شکار کستین افتگے روچا آیا اللہ پاکا حکم داتگا کہ مکنے آہاں نافرمانی کو نداگل تو گشتہ حضرت نو اما بی بی زلیکا حضرت یوسف قصے من گو نوے کہستے ہیں قوم سرا سیلابت کا نازش گشتہ اسحاق قوم سرا رد شیرین دشتی تو راس جواب داتا وطیو تکی رو کش مردمانی حیل دریا بکنے اما مردمانی کیانی زندگی شمی گما ہم گرنچ وہ